دما خوش تماشاوان هجا و دست بکا برنامه خواهد دیساز و شبکه باش وراد خواستم تندرستی که باش وراد خواستم از این رو برنامه همه و انالیز کردن مجال روزانه دا و برنامه که نو بالکش ورد سا پیشکش بکن مجال برنامه ای رو گل کرد باکورا کردستان به آلترناتیفن اگر وصابه گل کرد چواد کاره با شورا و باکورا کردستان آلترناتیفه که آوا بکه دیگه به مجال دا و گل میوان خواه پیشکش و بکن میوان می هجا و سیاست مدار قلومنیست نویسکار کرد شخموز ازنگین به رمان خواه یک گرانبها و قاله دا و بس هم بجارامه بکد اما دو برنامه دا و سر با کورا کردستان هنگ مجار گرینگ دیگر میوان خواه آگاهداری بدن و براستی اما و مجار دا گلک در دور کرد و برنامه دنج نقاش بکن که چاره سریه که هی آن نه میوان خواه و یه هجا سلاو بکن و بخیر هاتنه و برز محمود ازنگین و برنامه همه صاحب زور سپاس دکم از سرکفتنی جی خلات تیوی و تماشاوانی وارد خوازم و سپاس بونا داخیانی کهون دیدن که چهموز نه و برای از دست به برنامه کم ایرو روژا که گرینگ هم بحث بکن ایرو یک مجداره و جو روژا کوبانیه که از جو لسر گرینگی ها و روژا و داخانیه که و کرتی بدم و تماشاوانه ما ده 22 جوت مها 2014 هان دو پارلمنتوی کردستان یا فدراسیون کردستان یک رنگی و داخواز سروک مسعود بارزانی جبو شاندنا پشمرگیان بو کوبانی پجراند ده 28 جوت مهدا و 1105 پشمرگه و به چک سوک و گرام به کروانه که چل وسیعت و دریه سنور لخابور در باز بون به ناو سلوپی و جزیر نسیبین خوسر ویرانشهر و سروجه و در باز بون گهشت کوبانی لسر ریا کروان به هزاران ولاتیان و گل کرد اوینا خواجبو پشمرگه آنجه به آلا کردستان نشان داد رزگار کردن کوبانی و قهرمانی گل کرد دجی تروریست اسلامی داعش رزگرتنک مزن سرانسر جهان به دست خست پشت یک مجداره یعنی ایرو وکی روژا هفدیتنا و جهان و یا کوبانی و هاتر آگاهاندن وکی کج دوه وینه داجی تدیتن که دما در بازبون هز پشمرگیان لباکورا کردستان دا گل کرد آلن پیروز آلن کردستان جا کردی و پیروز باهی کرد او خواه پیشدان دلیل دیان ولات پارزینا پرانیا گل کرد لباکورا کردستانیه خلطه کو مرف همو کردان وکی آلگیرن پککه آنجه دم پارتی ببینه و تشگی خلطه مانه پولا کرنه و تبل هبینه کجه هیلا پارتیا پککه و دم پارتیا و دیگر دولت ها ترک هاتی افراندن اتمسفره که قاوسه که دافرینه و چه دیگه بله جبرکو هزن آلترناتیف تونه کجه و راستی گله کرد دنگ خود دتا وان و خود دتا نزدیک وان و وساطت دیار کو گله کرد باکورا کردستان آلگار وانه بر راستی او تشتک راستینه یعنی ریا گشتی باور دیگه کو پرانیام زنج و باکورا کردستان اندام پگکنه او نراسته او روش تنه باندوره که پسیکولوژیک تشدیکه گله کرد هر 4 پارچه کردستان خودی خود و حیال آزادی و سرخبونیه دیسا پرانیا کردان باکورا کردستان آلگار سرخبونیه بله که شیخ مزهین دخوازن و سر روژا کوبانیه و تشتکی بیجن کرم که بله روژا کوبانی تابید دیروک پر گرینگه ده دیروکا یکیتیا ملت کرد او روش امکش زینده لبر تلویزیونان و بر نوچهان و آژانسا
دقیقه به دقیقه ما کوبانه دشوپاند کوبانه دناوبرا باشور کردستانی و روجاوای کردستانی و بشا کو باکور کردستانی کو پیشمرگین کردستانی هاتن تیر درباس بون و چون آلیکاریان براین خونی روجاوا دیرو که گرینگه کرد دوی دیروکه و کشمندی یک ملی بهونه و درخ آستا زانستی مثلا روش آوای کردستانی کد دست پککده وک ایسیر ما پککه نهشت که او سرکفتنا ملت کرد روح ملی به پارک دیروکا کردستانی یا هف پار مخابن کوبانی لبرکتنی بو پیشمرگین کردستانی و دیپلوماسیا باشور کردستانی و به تایبت شکیکت مسعود بارزانی دوی آستیدی دقادا ناونتوید او بنگاها پیشمرگین کردستانی که درباس ببین هر کوبانی به سلاح بچکین گران و ببین هیویک مزن جبراین خوانی کوبانی رزگار بکن او آستک پر گرینگ بو پکه اف و شرط آستا دین دیسا باشور کردستانی جبور روش آوای کردستانی دقادا ناونتوید بنگاها آلیکاریا ازمانی یا بلافرا روش آوای کردستانی رانی و بریا وان هر دو هیزن که گیهان افدو هیزن ناونتوی هین خودی امبیجن بلافر و قوت و پیشمرگین کردستانی به کوردیناسیون وان داعش لحریم شکست هیزن هف پیمانا دورد رولکی مزن به کردان لیستن وکم گوت جبر کور روش آوای کردستانی دسته تفگرک هشمندی ملی و جروحی کرد و کردستانی دور کت دسته وان لسر کوبانی پرتوب نویساندن لسر کوبانی امبیجن فیلم چیکرن دو حبسی حب فیلم چیکرن دوان نه دوان فیلمانده و نه دوان پرتوکانده یک خط لسر پیشمرگین کردستانی و دیپلوماسیا کردستانی کشبونا روجاوای کردستانی هات بکار آنین در نخستن آستک زانستی و نکرن هشمندی یک ملی جملت یک کردر لی وقتا که امن دوی روجا که پیشمرگین کردستانی در جزیره بوتا و در قوسری و ویران شعری درباس بون حتی گیهان بر حدود کوبانی سروجی وک جمعکی ملت کرد تا کتبو ری پیشوازیا پیشمرگین قهرمان دکر لی پکه که اویاجی و شاد ملت کرد او هشمندیش کنند مخابن اویاجی شرمزاریه تدیروک آمده لی پیشمرگین قهرمان و پاراستنا کوبانی هشمندی یک منی ملیه امی هر قدیله در کون امی هر وی پاریزن از کارم وی بیجم که بله راست راستی یعنی دوی او روز نیت بیر کرن و قهرمانی پیشمرگی نیت بیر کرن او شرطی ها و کی پککی کری و حقسزی ها پیشمرگی کری دوی و ام بین زمان کو گله کروه بزانه راستی و تشتکی و نباش بود بله نقطه دنجی دوی اصل هایه او نقطه جی که وقتا که بشکی کردستانی رزگار ببه و سر آخا خواه به دستلات دار ببه خودی هیز دکاری پشتگیری یا پرچین دنجی بکه به جوره متودا ده دیروک آمده اف تشی هات اثبات کرن راسته
راست بله نه هم چه که بحث برنامه خواب کن و مجرا برنامه خواب بله اگر هم سیاست تا آلترناتیف آنالیز بکن پیوسته که چاره سریه جدا جبو بشکرکن جواکی ورن پیشکش کرن ریباز نو به باندور ورن پیشخستن و دما کو پولیتیقاین که جهیلا دولتک آن پارتیک هیج تنه مشاندن نبسن خاله گوره شرط و مرجان گوهانبا همبار بگوهارینن پارتی اون هیزک یکانه هر تم دیکتاتوری تینه و خوانا گوهارینن در روشن که پولیتیقا یه هایی نکارن بگه هیجن آرمانجی خواه رفاه جواکی زیده بکن آنجی برجواندی نتوی به تباهی به پارزن پولیتیقای آلترناتیو آرمانج دیکن که داناسنا پرسپکتیف نو انجام چطر و به دست بخن او تنه به هاویندورک دموکراتیک دا ممکنه که آنگوشه به هاویندورک پر پارتی و پر دنگ دا کو دیکتاتوری دوره گر حکمتک یک پارتیک و هم بجن آلترناتیف و تونه به و هنگه دموکراسی تونه و جواک دموکراسی تونه پارتی تونه چند دخاره چند دخازتن و دیکتن و سازر حال دارد به جبر که بروش هایی که جبا کورا کردستان داده 40 سال زیده تری که جبو پککه و پارتی آن هیچ آلترناتیف تونه هم نکارن ده بحث دموکراسی و نجی جبو سیاست ها راست بکن اگر پککه به خلطی به بویا سرحلات دار او نممکن بو جبر کش و پروژه دولتی بو اگر خلطی چه با سرحلات دار ده نیوا نفوسا باکورا کردستان و ته قتل کربانه وکی کو قامبوچای هات قوماندن سر کردان تشبه چیای کرن دیسا پرکشتن ده نیوا وی نکشتن یعنی پرکشتن دیسا یک شی مزنترین پشکرکین کوژ ایرو کرد سیاست باکورا کردستان ده پر رو بر رو ده دومین نبونا هزک آلترناتیف وسایه و تورا جهازا هایی خلطیان بکه که جی خیانت دوزا کرد بکه جی اول هر گاب جبر نبونه آلترناتیف آن جهیلا بشک دیار کری نفوس تتا قبول کرن و بشکریه جده ده نوانو و باشه او عریش کشتنا و روشنبیرا و سیاست مدار کرد دکرن نهاجی بده دومینه نبونه آلترناتیف جه باکورا کردستان زرار مزن ده کردان و دوزا کردان دوی کرد براستی نه دوی کرد هزک آلترناتیف با کورا کردستان آوا بکردن چما جبر کود پککه و اجالان و جبر دولت تپسر کرن تکوشینا نتبیا کرد دیگن و کردان بکن ترک و سیاست که وسا آوا کرنه و جوه سیاستی که کردان آسیمیله دیکن و جبو پاراستنا برجواندی نتوی این کرد پولیتیقای که آلترناتیف و همو وارن دا تاوی پولیتیقای دیپلماتیک که آرمان جوان پاراستنا برجواندی ولد و بدست خستنا پشکریه جقادا نام نتوی دانه دکارن استراتژیک جبو به دست خستنا پوزیسیونه که بهستر پیشکش بکن نه براستی که یک شیموز از خازم بوی بیجم نه حتی لو دروایی خلاصی پکه که گفا روشن بیره کرد نویسکار کرد سیاست مده کرد نه دیاسپور اجید خواهد چند ماه بره وان لیسته کشی روشن بیره کرد این کجا اوروپای بینه انفاس کرن و شاندن مدیتن اوجی که نه خواهزم بوی پرسکم چما آوا کرنا آلترناتیفه که جبو کردان گرینه خارک دیجی فایده این بوینا هزک آلترناتیف چیه و گرنگیه و هم لسر آستا نتوی هم لسر آستا جواکی چیه کرم که بله
مجار گرینگه مجارا ما به دیروکا مجی و گریداییه یعنی و دیروکا منی 5-6 سالی 7 سالی دوی و گریداییه تفگرک ملی جملت کرد لازمه تفگرک ملی از نابیجم پارتیک ملی یا جی گروبک ملی نه لسر استا هشمندیک ملی هوناندنا دوزا ملتی کردو اف جبروی جی که از بخوا بری 10 سالا من اف مسئله گرد تستی خوا لسر هور بوم gelek astan de jî ki beşên Kurdistanê de û tevgerên her perçeyên Kurdistanê milwan jî mêze kir rewşê wan midan ber çavan ji ber ku ji xwe bi mezinbûna me re ew jî mezin bûbûn û hebûn em şahidê dîroka gişa bûn ji Partî Demokratên Kurdistanê bigir heta van tevgerên salê hefteyê û piştî wê jî ket tiştên Kurdistanê de çêbû em di nav de bûn û şahidê wê bûn min wir de tespîtek kir kekçiya min got bi rêya partiya têkoşîna rizgariya milletekî wek Kurda nayê dan ew tu partî nikarî barê milletekî bigire ser milê xwe ji ber ku partî li gor îdeolojiyekê û li gor programekî xwe bi rêve dibe û xwe derdixîne pêş lê doza milletê Kurd ne îdeolojiya partiyekê programa partiyekê yan jî daxwaza grûbekî ye daxwaza milletekî ye wexta em basa milletekî dikin di nava vî milletê de hemû grûbên wî milletî henin İslamî henin çepkir henin komünîst henin bêteraf henin karkir henin rewşenbîr henin zana henin eşîr henin tarîqatên me henin gelek ew ê me henin grûbên me henin komelên civakî henin divê rêxistinê wisa ji Kurdan bê avakirin wek êniyek Kurdistanî ku vana gişa di nava xwe de li gor programekî millî bi rêve bibe ne wek grûbekî ku her îrada nîvê millet bigire bin destê xwe û wan li gor qalibê xwe têxîne ew ê têxîne astengê û bifetisîne nebûyî hawayî bu grûbên neqîn divê ev tişt ev rêya vê siyasetê ji Kurdan bê vekirin û Kurd divê dev ji avakirina partiya berdin cephek Kurdistanê yani êniyek Kurdistanê li ser astik programên millî û bi hêz divê bê avakirin ev çawa têkirin ev divê destpêkê tu dikarî komisyonekê çêke tu dikarî meclîsekê çêke û ew meclîs di nav xwe de programê xwe bike berî ku ez vêna derbasî wê programê bibim ez tişt noqta girîng bêjim divê Kurd her beşê Kurdistanê li gor mercên xwe bi rêve bibe ya noqta pir girîng e me gişa wexta me rêxistin ava kirin me xwe wek xwediyê her çar perçeyên Kurdistanê dîtin lê rastiya Kurdistanê ne ew e ev 100 sal e Kurdistan di destê çar dewletan de hatiye perçekirin ji hevdû û ew perçekirin di nava perçan de jî guhertinên mezin çêkiriye ji hêla ruhî de ji hêla çandî de ji hêla rêxistinê de gelek cudayî navbera me çêbûne û wexta ku tu derbasî ji beşekî derbasî êdin bibe îrada wî bigire bin destê xwe tê wê derê perîşan bike Rojavayê Kurdistanê û çûna PKK'yê Rojavayê Kurdistanê li ber çavê me ye çawa îrada
روجاوای کردستانی بم پیبو گرت دستی خواه و کل وک خواه و جبو خواه بکار آنی جبو خواه ده استاد بکار آنی یک جبونا دستلاتداری باشور کردستانی ده استک دجمنانه ده روج اول هم بروی بکار آنی مبری نها باسا آلیکاریا پیشمرگاهی چونا کوبانی جیکر میزبک یک به هر تشت خوش تر آلیکاره لی توجی که هر امکانی ده دست خودت تو دجمنه ویه و تو جسبه حیا ایواری جبو تو او دست کفتنین باشور کردستانی باندوری لسر هشمندیا ملی چه نکه تو وان پیستکه رخنه دکه پیستکه خبر آده ایریش دکه و تو وی هشمندیه شه پرچه دکه که باندور لسر بشه دین چه نبه حال بکه ده دیروکا کردستانی ده وقتا بشک ستاتوته که به دسته وی مساجی که مزنیش هر سی بشه دن ره جبر کل وی داره دولتک جی کرداتی آوا کرن و تو جی وی دوزه ده مشینه بشه خواه و او تکلیته و دولتا کتی آوا کرن دوی ده استک ملی ده بیهوناندن نکو تو به دجمنه وی داری پکه افکر باکور کرد دجمنه باشور روش آوا کرد دجمنه باشور او به کورا و به دارا و به بیرا ایریشی وان حدودا کرن و گلک خرابیه مزن کرن دی وقتا هم لباشور دنیرن دما کوبانی دی چونو علی کاریا وان کرنه دی دما کو دولتا ترکی کت گری سپیو سری کانیه و افرینی به همو هزا خو چون و دری چادر جوان را آوا کرن درمان جوان را بر خوارن جوان را بر پیشگیریا وان کر دما کرونای دیسا چوه دری جوان نخوشخانه وکرن دکتور خواه برن درمان خواه برن و پیشگیری دانوان لیل همبر وینا پکه که روش آوای کردستانی وک سنگره کی دجمن باشور بکارانی جبو کو اف نبه دوی جبشه دن رچونا گرتنا اراده یا بشه کی دن دناو تفگرا کرد بی قدخه کرد در تو پرچه کردستانی مافی وانی که هرن پرچه کی دن اراده سیاسی کلوه داره هی بم پی بکه او بگره دسته خواه او ماف دوی تو نده نقطه گرینگ اویا جدیرو که وان 20 سالی اف درس دوی کردا گرته به و لگوروه آلیکاری پشتگیری تشتکی کتو وی آخیش خوار کار بینه تشتکی لی کتو هر ایراده وان بگره بندسته خواه و تو وان بکو وک خواه او تشتکی دنه او نابه دوی او بی قدخه کرن اف 7 سال مگوت نافرامد گوهرتنین که چه بونن هر بشکی کردستان ایشی که به استک سیاسی خواه ارگانیزه کلیه پارتیه وان هنن رخصنه وان هنن گلک هزن وانی چکدار هنن تکلیه وانی ناونتوی هنن تو وقتا هر جمعوان دوید تو وان ناس بکه اراده وان ناس بکه و حرمت ایش اراده وان رو ببینه و تو اراده وان خودیه ور ببینه نکو تو هر جدست وان وینا بگر و بکه آخوه امنا نقطه گرینگین ده تفگره کردی کوه نو درکه و ارتبه آوا کرن دوی اف حساسیت بین برچاوا وقتا کو اجاره komisyonik anji ke meclisek ji Kurdare hat ava kirin yek milli tel nava Bakurê Kurdistanê de li hemû grûp û tebaqa û sinif û çi tiştên ku henê tê bi hemûya muhatab bigire tê herib wan re rûnê bibêve û ji wan nûnera bixwaze ji bo ku beşdarî meclîsa cephê bibin ev xebatek دوی به استک زانستیم به روحکی ملی
جبونا کو مجلسا کردستانی به آوا کرن دوی جه همو گروبا عشیرا طریقاتا روشنبیرا و کوملن جواکی بگر حتی پاتیا و چه تشتی که هنن همو دوی نونر خواه بدن وی داره لی او دو آستک ملی دوی بمشاندن دو هم نقطه وینی هری گرینگ هنن ام کردستان آخامهی ام دخوازن لسر آخا خواه بره و ببین ام دستلاتداری وی آخینه ام نقطه پسولا و استراتیجیه لسر وی اساسی او اینیا کردستانی تی آوا کرن وقتا که ام ملتک بن کردستان آخا مبه و ام بخوازن لسر آخا خواه ام ببین افندیه خواه نابرا ما او تا او ایدن دی ناکوکی تو نهی جبر چی جبر کو ام گشت ام وان هر سی نقطه گرینگ خطا منی سوره تبدور ایجاتینه جبو کو ایجات کردستانی بریوه ببه جبهه در باسی ام بیشن که بشک رزگار کر که دسته تا بشته دروی دکار پارلمنتو یا خود چه که ایجا پارتی خود چه که ته که فیل بجارتنا ور مجلس خود سیاست خود بکی ایجا و چه تو کاری به جوالا از کمونیستم از اسلامجیمم از ملیتچیمم از نظامچیمم ده پارلمنتو ایده ته ایجاری گروبین خود تمثیل بکی پارتیا ته که فیل بجارتنا چه وی ملتی چه داد ته تیجی گور و سیاست خود بکی لی ام چه دکن هین ما آخا خواه نگرتیه ما هین استاتویا خواه نگرتیه ما هین پارلمنتویا خواه آوا نکریه ام رابونن ام چاوایی وی دولتی ناف هفت مناقشه دکن اف سیاست پارتیزانی دوی جناف کردار رابه کرد پیشاوی بگرن نقطه که جه او گرینگه نقطه دینی گرینگ دی سیاست کرد ملی ده دوی روشنبیر، çepgir, komünist, İslamistên devleta serdest di nav tevgera Kurd de cî negire pêrî muhatap nebe û neyê wê li gor dilê xwe şikl û biçimê nedeyê ev divê bê qedexekirin eger milletê serdest rewşenbîrên wan çepgirên wan İslamîstên wan ûmetçiyên wan bixwazin piştgiriye bedin doza milletê Kurd di nav milletê xwe de mafdariya milletê Kurd karin biparêzin ne ku werin di nav me de îrada me bigirin destê xwe wekû îro ketine nav Dem Partîsî nav PKK û PKK îdare dikin ev cinayet ji milletê bin destire divê ev jî ev imkan jî divê em nedin destê dijminê xwe yani hîn bejin hani oldar komünist vakti bên divê hişmendiyekî netewî bên heke netewî wan neyên bila hişmendiyê xwe û berê xwe bêhne mala xwe bêhne cihekê hîn wê dibêjin yanî ez vekirî dibêjim bi tu şertî û bi tu mercî ne çepgirên milletê serdest ne ûmetçiyên milletê serdest ne komünîstên wan ne îslamîstên wan ne çi wan ku hene nekarin di nav tevgera Kurd de cî bigirin û bi îradeya tevgera Kurd bilîzin dikarin çi bikin wexta dostê Kurda bin wê di nav milletê xwe de propaganda û xebatên mafdariya milletê Kurd biparêzin ne ku werî di Diyarbekirê de min îdare bike ne ku werî li Mêrdînê min îdare bike ne ku werî li Mûşê li Wanê min îdare bike wek tiştê ku îro Dem Partî anî serê milletê Kurd ev ya ji milletê Kurd û doza wî re îxanet dire divê ev nebe pêşî li vê bêgirtin
اگر ملت سردست دناوان دوست ما هبن پشتگیریه بدن ما خودی لمافه ما درکوین دناو ملت خود وی بکن ده پارلمنت وی خود برا بکن ده کوملین خود برا بکن پارتی وان هبن ده برات پارتی خود بکن لیبران نکوین ناو ملت کرد ایرادا ملت کرد جبونا دولتا سردست بکارنینه ایرو تشتی کدبید هر همو انرژیا کردستانی کشبونا دولتا ترک تیب کارانین اف خطایه دوی خباتی ده اف خطاات تثبیت کرن که اف نابه دویم پیشیلی بگرن دریه خوش واره بگرن جه ترکان ره جه آدانا او ورده دوی او خط جوان بی قدخه کرن تو نکاره ها konferansa çekli, İstanbul'a çekli, İzmir'e çekli, Adana çek, nizamlı kidere çek. Piştgiriye bir de o zaman milleti Kürt. Jibo Kürt'a bümeşi. Katliamlı Kürdistan'ı hebin mitinga çek u da keve xati. Leytun nikari vere lise nave Kürt'a idare bike. Uje Kürt'a denk bigre her parlamentoya Türkacı hizmet eji Türk'arı bike. بله مچاخا هنگرن بله ev nokta giringin bana girin yadın ica ev programa milli kudve be honandın formülen ve tekiliye nabera beşen Kürdistan edici ve de astık statüye edin. Yani vakta ku em buxazın Kongreya Milli ava bikin. Kongreya Milli divê ne ji partiya bi, divê ji statûyên Kurdistanê bi. Îro em bêjin Başûrê Kurdistanê statûyek wê heye. Sibe ku li Rojavayê Kurdistanê jî eger statûyek derkeve ortê. Eger Bakurê Kurdistanê jî êniya xwenî millî ava bike û ew meclîsa pir rengî û pir millî ku bê ava kirin dikarin di nava kongrede cî bigirin. Temsilci statûyên fermî û ew îradeya fermî ku millet temsil dike. Ne ku çizgiyeke, xetteke, partiyeke temsil dike. Divê astê de viya mümkün e. Têkiliye di navbera beşandî jî vî hawayî dibe. Ha ew sed salên ku me behsa wan kirî cudatiyê di navbera Kurdistanê de derketinin dikari Kurdistan bibe çar devlet jî. Çi mana? Dikari Kurdistan bibe çar devlet ew parlamentoyê wan her çar devlet dikarin di nav xwe de konfederasyonekê ava bikin. Yekîtiya devletên Kurdistanê konfederasyonekê ava bike bi vî hawayê dikari îcarê pirsgirêkên xwenî ziman, pirsgirêkên xwenî sosyolojik, pirsgirêkên xwenî aşîrî filan dibe pêvajokê de hêdî dikare çareser bike û milletekî jî ava bike. Duê astê de. Lê em çi dikin em Abdullah Öcalan ji Bakurê Kurdistanê de derketiye çûye ez xwediyê Rojhilatim jî, xwediyê Rojavam jî, xwediyê Başûrim jî. Ev li Başûr henin li Başûr hêzê wan henin, li Rojhilat hêzê wan henin, li Rojavar hêzê wan henin. Tu nikare hele îrada wan bin pê bike û hele însanê wan li hember wan bikar bîne. Ev ya stratejiya dijminane ya dijmine. Dijmine belê. Dijmine. Bi tedlîzê balansa te xera dike û te dike dijminê hevdû. Îro her nav girseya PKK ji sedî not û neh dijminê Başûrê. û wexta tu jê bipirse tu bêje baş Başûr parlamentoya wê heye, üniversitê wê henin, ticaretek wê heye, dewlemendiyek wê heye, bütçeyek wê heye, artêşek wê heye, kaete çi te heye. Tu wexta vê nacê dipirsî tiştek li ortê tu ne? Bijî demokratik Türkiye. Erê lê wê derê ala Kurdistanê bilind dibe. Rojê de hep konferansên Kurdî
لکردستان تین آواکر زارو که کردا حتی üniversite به کردی دخوینه قضا دیپلماسی dünya devletleri Kürdistan'ı hamu devletin dünyayı ve deri konsolosu hovekirine statü ekte hey temsil dikil milleteki li ete çite hey او جی باشور روجلات و کرناتی نسری چه ترکی در نشان ترکی Tulay Hatimoğlu Ani'nin serseri kurda Tulay Hatimoğlu jikeşte be hayvari ekmek hürriyet bu kurda slogana daveji ev deskeftina sedu peyinci hazar katil kırna juanin Kürt ne evi yani ev strateji deve be meşandın ekekçiya Kürt deve lxo vegerin هیشمندیا خونی ملی بهون ملتین دنیای بندست همو به هیشمندیا ملی به ملت پروریا خو به نشتمان پروریا خو دولت خو آوا کرن کرد نکارن دولت رد بکن بیشن دولت جمر نه لازمه کسی کو بیش دولت جکردار نه لازمه او دشمنه ملت کرد دوی راستیه ببینه ملتك 6 مليون روجلاتا نافيند زماني وي قدخي هبونا وي قدخي تالان دبي چانداوي ديلوكاوي هر تشتي وي ناف دست دشمن اندي وندا بوي امرابون ام جبو فلسطيني 3 مليون فلسطيني ام دبي فلسطيني الدولة ل 6 مليون كردارجي كولتي كرد شرطي وانتونه این کارن دولتي آوا بكن چما نکارن چما 3 milyon Filistini karın devleti hava bıkın. Çima 6 milyon ütünü karı devleti hava bıkı. Neyse ki 3,000 şervani teheytü. Çima ne karı hava bıkı? Vakta tu ve ruhe milli ve hişmendiya milli rabı li roj ava hezen askeri hani rojlat hezen askeri hani li başur hezen askeri hani vakta o koordinasyona milli dinavera vanadı be avakirin o pişgiri bekirin o diplomasya başvuruyor Kürdistan'ı baş bir karanin çımateni karbi wan tekiliya jibi meşini ev 10 sale Amerika nafte deyi pişgiriyat dedi ki te perverde dedi ki silah dedi te bütçe dedi te tu Amerika beji ola devleti naxwazim strateji min ne stratejiyek milliye ez doza millet adıkım. Ez de doza kurda tenip seri xanakim. Ya Amerika jüttet nere dibe bir rebeni Belengazi hanid be ya çidi beji. Rewş nuve deyi. Kurt ve verasliye bibine. Luxa veger. Eğer ev nebi emi set salidin navdesi düşmün adı qira mebe. Ev de be guhertin. جبوك في بيكو هرتنجي و هيشمنديا ملي كو جي طرفي PKK ده هاتو بو قدر خكرن دوي كرد خدين وي در كevin و جي PKK بيجن ام و ترك نبراي هفن تجاري ام و تركا نبون برا و تجاري مرد تاسك edip هفر آفن نخواريه 7 سال ديروك لبرمي Vi set sali ve dirokedi u beri ve dema Osmaniya diji 7 sali tu te xeser du 7 sal diroka mewande em mina barud u agir em lehember hevin ewan em inkar kirine hebuna me kabul nekirine u mej u irada me bin pekirine mejil hemberwan seri xo heldayi u ev şer Düsüt salına beraber o Türkan meşiyayı. Kesik ne kadar beji olahi yek zalimi o yek mağduri. Mağdur zalim bir abi vakit tiştek ne bu yebra hevdu maçikin o bebin birayı hev. Meçava bebin birayı hev. 7 sali tüşmürt bey tüneyi. 7 sali tüzaro kemi be ne mutlu Türk'üm diyene tü perverde ki. 7 sali parlamentoya dedi tü bir şeref ve namusa Türk'a kurda dedi sultan. Çi minute vakfeyi ez bin birayette. Eküvenat beji, eküvenat namede de Paris'i stratejiya dijmini. Beli.
براستی و نه 200 ساله یعنی او 1000 سال پیش کنه او چون هاتنه و مزوپوتامیا هاتنه کردستان حتی ها دجمناتی و یا کردان یا آن هیا و مالا کردان خوراک نه حتی ها و بسا بردوام کن بله هم سر تشتیدی بسکرند دو سال 1980 دا با کورا کردستان زیادتری در رخصتن و پارتی کردی هبون جهنگ و او رخصتن بونه کو آن دو سه فراکسیون پرانیا و رخصتان که ادی دکترین خواهی کون نپارزن لرمان خواه و رمان هج هنه و براستی که مو رمان واجی که به هج میره بتا چل نبونه یکی تیا وان دنگه که یکانه بر در کتنا هوله و رخصتنه که آلترناتیو نه در خزوان آلکاری ها براستی ها نکرن براستی و دوی راستبون ایدئای دوی که هزک رخصتنه که آلترناتیو دوی پگه که بتا آوا کرن کود سالانه که هیلا کردان دربهی یعنی پککه دا ته نخواش کرن جبر که اما براستی گورامن که گورام از بیجم آلترناتیف دیجی پککه دویم نبیجن جبر که حکمو بیجه آلترناتیف دیجی پککه مرو پککه وکی پاردیه که کردی نازدکته او نراسته پککه و پروژه که دولتی بود دوی اموسا نبیجن دوی آلترناتیف نه وجوه پککی آلترناتیف که هشمندیه که نتوی بو کردان و حوجه و بیت آواجرند و مروسا و بناو بکتن جو دمه که و هنک پارتی کردی و باکورا کردستان پککی که پارتی که کردی قبول کردن و رامان آواجرن هزک آلترناتیو و کردی بردان و نهاجی که بیواند چن و تشنه هل بجارتنان دا تشنه پارلمانتیا دا و موچه خود سینن و تشنه که براستی و پر و نباشه بو کردان و تشنه که پر ضرره نه و پر تش آنی زمان که شیخ براستی و پرسان هاد بجم او جهدک آنی زمان لدیس از کارن بجم نها پشکره که کردستان و کتیه دست خاین و چپکرین کمالیست ترکان دا همه جوید زانن نو دام پارتیه دا سر نوه کردان و دو بجین هم پارتیا کردان نینه یا ترکان بله کردوان پارتیا ترکان قبول که یا شیعه کردان قبول که کرد چاوا گهشت و آسته و چاوا جوه روشه دا و درکون و نرینه و سر و چنه و کرم که بله یعنی فرمیل بکده هر امتین سر خطا ملی بله راست یعنی یکو ملت که لسر آخاوی دکه دولت و چاند و زمان و دیرو کاوی خودی دکه و مزن دکه او خطه او هر جبو هر ملت که هشمندی آویه هشمندی آوی دیروکیه تو ملت که هشمندی آوی ملی یا دیروکی تو قطب که تو خرابیا هری مزم بوی ملتی دکه دوان 45 سالین داوین ده تشتی که پکه که آنی سری وی ملتی اف تشت بو ملت کرد هشمندی آوینی ملی قط کرد مثلا کرد داخست مثلا جنی مثلا دموکراسی مثلا پارلمنتو یا دجمن کردستانی و دوی استه ده اف دوز فتساند هیدی آنی خست استک سوبجکتیف انتگره کرنا ملت کرد به دولت ترک ev stratejiyek dijminane bu li ser hişmendiya milliya milletê Kurd hat xebitandin û Kurdperveriya Kurda ji Kurdarê hat qedexekirin ji Kurdarê gotin Kurdperverî tiştekî xerab e dewlet xwestin tiştekî xerab e dewlet dema wê derbas bûye ew qes milletê dinyayê giş xwedî dewletin ji kesekî re dema dewlet bûnê xelas nebûye sira hatiye Kurda ji Kurdarê dewlet xelas bûye hani wek tu tiştekî bela dike
خلق سريدن فقير هري تالي كتي برشي أو جهاي برتا 5 ساعات سريد ماي جهاي برتا تبي ولا تشتك نما خلاص تنكر فيها بين سري في ملتي يا PKK ev tiştani serivi milleti Abdullah Öcalan zilame devletiye hamud zanı ku zilame devletiye yek jwanlık derkev beje wala via zilame devletiye via me xapant u red bike ev meyrani jibwan retuneyi dibe sereciye iddia dike ku ateş kuyni çekdara heye Abdullah Öcalan girtiydi zindanedeyi Abdullah Öcalan bir yaravi dedi ya. Abdullah Öcalan bir istihbarata tirkarı servi karar edildi. O ev nevere denge xobke. Ne karı beje ya az azadım seri viçayım az kodiye ezeme. Tu çaval sernavi min karı ve karar edildi. Ve gotine ne karı beje. Navi vikirin reber o reber jidi deste reberi mitatirkade utuş sericiye koleviye jiboyid xebde ya tezgah kusal ser kurda hat avakirin kurt 5 sali 6 sali ji xojve tezgahı ujve birini ujve tahribatı ne karin xo xalas bikin paqish bikin milleti kurt ve venabizane be mezebike de kongra penjande bir yarık stendini jibo penci u du kesa penci u du kes binave xayintiye hatinin infaz kirin pişti ev 5 sal derketinin di kongra pencade iade itibar bir yarı distini ve bir yarı binave çi distini binave ev penci u du zaroke kurda بغلطی مکشتن ام ایروان شهید اعلان دکن یکی کرد سر و مسئله ناسکنه بریارین قونگرا خونی پنجاج بلاجی کرنن یک روشن بیره که کرد سر و بجاره ناسکنه نانویسینه خوناکینه و ده و باوی وان زاروکا و نابشی ها کرده پکه کشتی انفاز کریه بنابه خاینتیه کرده کشتیه خاین ilan kiriye pişti 10 salajı ki itibar avi iade eviydi ki tüvena kabul ki nar ne yapırsı de parti bakure Kürdistan'ı henin yek juanlık her çar malbata jvana bibine buan bipey ve beji valla ve kongrede ev bu yer tutuka kongresi ki deyne berwan u navewan kişi yek biyek ki penci kes navewan tedene nabi ne penci du bezinin penci du berxiken penci du hayvanın hatine kuştu penci du insanın ya hatine infaz kirin evana tene diye demek edeni vakta iyice dosya bingehin tüvegeri bir de hazaran ikuatını kuştun ikuatını infaz kirin biz zeder cihaya evet herkes devivan hatiye girtin neverin büpeyvin neverin tişteki bejin o derketine ola az Kürdistan Nizamçı Partisi mi az Kürdistan Nizamçı Partisi mi hayran kurban tü sadece siyaseta devleta tirkali sen Kürdan meşrudu ki buna xatuve meşrudu ki devlet atık derkevi yeki Avrupa'yı vakta tedi beji ola Kürt civarı siyaset kadar devlet atırdı be bine Kürdistan Nizamçı Partisi Kürdistan Nizamçı Partisi heyi Kürdistan Sosyalist Partisi heyi Kürdistan Velat Paris Partisi heyi Kürdistan Nizamçı Partisi heyi bana hamuye Kürdanın legalin habitin beli rast o ev zulmalı serte meşrudu ki tütüne bir cehbunate başları tu vakta rolê xwe nekaribe bilîze deriyê xwe bigir tabela xwe daxîne û wer bi milletê xwe li çareyek din biger tu li wir nikarî bikir li wir biger berê xwe danin Ankara û roj berî roj
دچن یک تسلیمی پکک دبن و کرسیه کش خورد گرن و دچن پارلمانت و ترکاجی به شرف و ناموس آخواجی ترکار خدمت سوندخون ای جوه داره تمثیلیا 6 میلیون ملت کی درد کبه در نه کبه هم چی ما هر دوست خابینه yani ev rastî divê bê ew kirin îca ev xeta ku bi vê hawayî hat diha îro vê astê ku em îca ji bo xurtkirina dewleta Tirka ji bo demokratîkkirina dewleta Tirka ji bo sererastkirina sîstema dewleta Tirka îca em enerjiya Kurda bi carekê de dixin xizmetê ev malxerabiyê tu çawa dikarî dînamîkên Kurdistanê ji bo devlet reorganize kirina devleta dijmin bi kar bîne te hilweşandina wê devletê dayî berxwe te gotiye ez ê vê devletê ji ser axa Kurdistanê derxînim ew dagirkar li ser axa Kurdistanê divê milê wê bêjêkirin destê wê bêjêkirin ji Kurdistanê bê derxistin ne ku tu her wê xurt bike û ava bike Serhatên Demirtaş derketiye dibe bira nizam çend otoboza ciwanên Kurdan ji Diyarbekirê swarên werin anıt xebira Atatürk û li wê dere Culamergê û Edirnê li wê dere biratiya Türk û Kurda bildiriye bixwînin. Ev ya şerefsizî ya ne tiştekî dine. Tu çawa dikarî heta doh te zarokên Kurda dişandin serê wî çiyayî ji bo Abdullah Öcalan te Tewantida kuştin iri anha hiç tewan bi ber anıt xebirê teştirkar bînim karanî. Gihayî vê astê Kurd divê rastiya xwe bibîne. Belê. Rast zor spas. Di medya çapkirî û medyaya ciwanî nava Kurdan da bi hin kes kum çi nezanî û çi zanî û bi peşxistina baweriya îdeolojîk an olî berdewam kirin û çareseriye ji ser piştgireka netewî û Kurd û piştniyaran dikin çan we jî got ew ê oldar û ew ê komûnîst û welhesilê û niha jî kê dixwazin pêş we biçin paş we ne û pêş we ser û navê Kurdan û dîsa Kurdan gerê de ne û partiyên monîst û statxwecî de we ber û birastî ew jî rêyekê ne baş e lêbelê û tiştê ku herî hêja ki Kurdî îro pêwîst e welatparêzî ye we jî ziman ji bo Kurdistanê îdeolojî baweriyên olî û ji me re û ji hew veqetîne birastî olî diva mîn te mizgewtê da yanî ye oldar heke bên bêjin wek ez pêşkiriya we bikim naxoxiyê têxte nav miletan da yanî bêje ez komûnîstim naxoxiyê têxte ser nav Kurdan da divê Kurd hewşemiyekî netewî û wê me jî xwe werbikin û perwerder bikin yekîtiya siyasî ji yên herî mezin Bakura Kurdistanê di sed sala bîstan de em bêjin û mînakî Komala Tealiya Kurdistanê ku di sala 1918 da Stenbolê hatibû damezrandin dîsa partiya de qanûnî bi navê Komala serxebûna Kurdistanê ku ji hêla Mîralay Xalit Begê Cibrî û hatibû 1921 ji Erzurumê hatibû damezrandin dîsa partiya û yek xwîbûnê di sala 1926 da di hinga Lübnanê hate damezrandin ew sed sala bîstan da hatibû damezrandin lêbelê partiya Kurdî yên ku di sala em bêjin 1965 da hatibû damezrandin piştê 12 îlona 1908 da nekarin yekîtî ava bikin yekîtiyên piçûk ên ku ji navbera hatibûn damezrandin li ser neketin û ji ber wê yekê em nikarin bibin hêzekê alternatîv ji ber ku wan mîsyona xwe ya dîrokî bi cih neanîn û meydan hêlan bû PKK û bi rastiya marjînal bûn ji winda bûn kekî Şex Mûz hûn dizanin ku jî kê
هونجی ام جی و نفشه و سردمی ام ناو سردمی دابون نها تشتکی و گرینگ هیا شما جبو گل کر زحمت کو ببا یک و وکی هیزکی آلترناتیف درکه به هوله هیزکی و هشمندیه که نتوی درکه به هوله جبو یک خاله که دی جبو آواکرین آلترناتیف جی قادا دموکراتیک سیویل دا ده چه وره کرن تشتکی دی میناکی وجی پیشکه آنی زمان از بجم گلو مثلا کرتکارن که دیابک پارلمنت که حرمی خوصر آوا بکن کرم که بله از لسر پروگراما که آوگرنا اینی کردستانی تمثیل کردستانی لباکور کردستانی که درکه و هولی دوی استه ده از ناوروک کشتر بخوینم او ناوروک آوی بخوی چاوایی آوی کاری پراتیکی اویه سر ساحهی و افتشت و نه چکدار بو نه ایلگال بو ایلگال بو و سیستم آوی و سیویل اتحادسیزی بکاربینه لنبر دجمن بله نه کور دیسا بیجه زهرم سری چیه و زی شر بکم ارتشا چکم ها ده شر نافخویی که تقیه او بو هر کس لاغی باوی خواهی داده جه سلاحی خواه او گوی چاقی سلاحش ده ارگانیزه کرد بله من بیجن سوری شر نافخویی دست بکر به 10,000 لشکر در کتن ارتی ده هندر ده رو جانده راسته دورده از وید بیجن آواکرنا اینیا رزگاریا کردستانی دوی سیستم ده هوناندنک پر آلی پاروکرنا هیزی و سرکشی پر رنگین هیه ده اینی ده اینی همو هیزین وک هیزین ملی چپگر دموکرات لیبرال هیزین آینی عشیر تاریقات شیخ کم هاتین نتوین کردستانی ناو سیستم خود دهونه پاروکرنا هیزی آدستراداری و بکارانینا اراده کردستانی جی به کنگره مشاندن ناو کنگره نشتمانیه نشتمان دورد کردستانی کنگره کردستانی yani کنگره نشتمانیه دورده نه هیز آنجی خورتبون دموکراسی اساس دید کرده yani دوی کنگره ده نه یک در که بیجولا از بهیزم ازم خودیه وینا نه دموکراسی تیب کارانی ده ناواری و بریا کنگره ده او اساس دید کرده جبر که همو هیز و دینامیک این کردستانی هم bezdi ki ev kongre be helwesteki pirali mafi hemû hêz kêm hate û grûban bi rêya kongreya niştimanî têd parastin û têd garantî kirin. Ev vî jarê formîlek honandina milletekî ye. Ti çawa dihone. Divir de ew kesên ku dibêjin yekîtî kekçiya bingeha wê peyva yekîtiyê vala ye. 6-7 sal Kurd wê peyvê kar tînin tu mana wê tune ye û tu carî jî kê di wê mana gotê bi kar anîn di jî kê xizmetê ji Kurdan nake. Yekîtiya partiya dixwazin partî hebûna wan wexta ku hatine avakirin wê çima bibin yek. Ji bo ku bibin yek sebebê ku wan tune ye. Lê ji bo honandina doza milletekî avakirina êniyê Kurdistanî sebebekê ku tu axa xweş nav destê dijmin rizgar bike. Tu xwedî çanda xwe derkeve.
خودی هشمندیا خود درکوه خودی زمان خود درکوه و بپارێزە خورد بکە خودی بکە و پێشخینە ji derê ew ênî lazim e neku tu her grûbek piçûk ji xwe çêke tu kar her ji xwe grûbek piçûk çêke ji xwe kar û xebatên entelektûelî bike ya mümkün e lê nikarin milletekî birêve bibe ew birêvebirina milletekî divê wî milletî temsîl bike tu çepgir bi tu nikarî tariqat û eşîr û ayîntiya milletê Kurd birêve bibe tu dijî olê bisekin tu nikarî Müslüman û Yezîdiya û Aleviya têxi cepheyekê û li gor kêfa xwe bimeşîne divê tu gor programekî berî niha min got tiştê metînî cem hevdû Kurd e Kurdistanê çanda Kurdî ye zimanê Kurdî ye axa Kurdistanê ye divir de hêla ayînî hêla grûbî nizanim hêlên îdeolojîk tu nikarî têxi nava wê tu wexta têxi nava wê tu ê şev perçe dike tu mecbûr milletekî ava bike neku tu milletekî ji hev perçe bike û ê ku şter lazim in tu wana ji nav bineqîne û bêje hevvanan qehremanê min êdin gişxayîne wekû PKK 40 salê anî serê me ne divê ew nebe divê tu çi bike divê tu deriyê te mîna deriyê dergehekê ji her kesî rêvekirî be ji ber ku herkes ew millet xwediyê wê axê ye xwediyê wê çandeyê xwediyê wî zimanî ye xwediyê wê dîrokê ye me bi 10,000 salan bi hevre dîrokek ava kiriye em giş xwediyê wênin li ser wê axê û divê gor wê bê meşandin mesela Tirkayê ku 1000 salên li ser virin ew peyv jî peyv bingeha wê tune ye dere wê vala ye dîroka Osmaniya vigirê didin Osmanlî ne Tirk e tu elaka Osmaniya û Tirka bi hev re tune ye grûbek piçûk ji ew ê hatiye ji Orta Asya û ji wan dere hatiye grûbek pir piçûk e û ti carî jî nebûye desthilatdar di tu astê de heta ku Cumhuriyet ava bûye ê ku Cumhuriyet jî ava kirine İngilîzin û ew grûbên nava Osmaniya din yên Balkanan wek Boşnak û Çerkezin û Arnavutun û Nizamçin û Jar û Zixum vananin yek ji wan ne Tirkin ez îdia dikim İttihat ve Terakî herin li hemû qedroyê wan binerin yekî Tirkê tune ye ê Mustafa Kemal qurucu meclisê bigir hetanî Mustafa Kemal bi xwe jî yek ji wan ne Tirkin ji wan re dewletek hat ava kirin ewan piştî ku dewleta xwe ava kirin meclîsa xwe ava kirin û dest pê kirin rabûn stratejiyek Tirkayetiyê ji xwe re çêkirin û bo wê dewletê jî milletek çêkirin bi metodek asîmîlasyonê di wek febrîqa dewletê tê de çêkirina milletekî hat programkirin û ew tek partî dönem dibêjin ya di wê pêvajokê de heta salê pêncîn ew hat ava kirin ji xwe zimanek derxistin ortê ji xwe milletek derxistin ortê û li ser wê îcarê berê xwedan dîroka Kurda berê xwedan dîroka van grûbên ku ketine nav gişan gotin ev ê menin ya derdikevin dibêjin em Tirkên Çerkezin em Tirkên Abazanin em Tirkên Arnavutin em Tirkên Boşnakin em Tirkên nizanim çile ulan mal xerab Abazayê Çerkez Çerkezê Arnavut tu çima wana gişa gendekî çima ji ber ku ji wana gişa tev di wê laboratuvarê de girin Tirk û tabii beşek mezin ji Kurda jî girtin bir kirin Tirk Kurd jî hene dibêjin belê nêzik 10 milyon Aleviyê Kurd jî bêjam Alevîn em Kurd hindek bêjin ew mesela ku dibêjin nizam 1000 salê em wan birayê hevin em bi hev re dîrok çîrokek vungî vala ye em û Tirka 100 sal dîrokek men wan bi hev re heye ew dîrok jîkê xwînê zulmê zordariyê sürgünün katliamın jenosîdin zindanın
tiştekî din tune navbera me wan de înkarê red kirine ya derketinin bi tezê üniversite bi akademisyena doktora nivîsandine Kurd Türkên çiyayînin û li ser we teoriya ava kirine ji ber we jî ke divê ev tiştana zelal derkevin ortaya ew ê ku dibêje hezar salê me û Tirka bi hev biratî kirî derewa dikir têkiliya me Osmaniya bi hev çêbûye rast e em bi hev xebitîne sêsit salî dibin dolivgeriya Osmaniya de heta destpêka 1800 em xwedî desthilatdar li ser axa xwe me Kurdistan bi rêvê birîyê yek leşkerê Osmaniya li Kurdistanê tuneyê me bi rêvê birîn mîrên Kurdistanê Kurdistan bi rêvê birine medresên Kurdistanê li alimên Kurdistanê derxistine perwerde kirine perwerde Kurdî meşiyayê ha destpêka 1800 de devleta Osmaniya bes bi feşkilandinê de diçe meciyek duê derê de ji bo ku Kurdawindanekê xanedaniya Kurdistanê talan kiriye û tarûmar kiriye kuştiye zindan kiriye sirgûn kiriye û ew ji ortê rakiriye tiştê ku hatiye serê mîrên Revadûzê mîrên Bedirxaniyan hemû giştik êdî Hakarî giştik ter dîrokê di berçavê me ne evana ji bo çi bûn ji bo ku Kurd nebin devlet desthilatdariya milletê Kurd ji destê wan bêgirtin ew xanedanî talan kirin ji ortê rakirin û hat Kurdistan dagir bû Kurdistan ji 1850 û virdi eskerê Osmanlî ketiye Kurdistanê Kurdistan dagir bûye vê Kurd dîroka xwe baş bizanibin baş nas bikin piştî tasfiyekirina mîrên Kurdistanê jî Şêxê Naqşibendiyên Kurdistanê ku medresa de perwerde bûne wan dozgirtiye destê xwe ji Beydullah Nehrî bigir heta Qazî Muhemed ew dîrok e ew jî ew dîrokeke ew dîrok Şêxê Naqşibendiyê ya doza millî ketiye ser millê wan meşandiye ji ber ku xanedanî ku xwedî li axa xwe wê derkeve û xwedî li bazara xwe wê derkeve ew şikestiye piştî şkenandina wê Şêxê Naqşibendiyê û ew ê medresên Kurdistanê alimên medresan dest pê kirinin ew jî ke yek bi yek di herêmî de fetisandinin bi vî hawayê Kurd ji dewletbûnê dûr xistine dînamîkên dewletbûnê talan kirine talankirina gava sêyemîn jî gava PKK'yê gava piştî 38 di Bakurê Kurdistanê de dînamîka millî ku ser hev hatiye bi destê PKK hatiye talankirin û hatiye şkenandin û tasfiye kirin divê Kurd vêna bibînin belê rast e belê ji bo Kurdan bibin hêzek alternatîv divê û rastî ew werin sazîkirin çawa we gotî alternatîv weda diçe divê Kurd pişke Kurd de bêje ez Kurdim paşê Müslümanım ez Kurdim paşê Alevî me ez Kurdim paşê komûnistim heger ew neçêbitin hişmendiyekî netewî û nav Kurdan neçêbitin bi rastî alternatîv ji zehmet e naçêbin nav Kurdan divê Kurd we eqil we mejî we tew bigeritin îdealê Kurd tenê ji bo xebatên pratikî û sazîkirinê dikarin werin bidestxistin rewşenbîr û derdûrê Kurd wa rojan tişe erenî dibêjin rast e û televîzyonan da û dibêjin dinivîsin û tiştê tir erenî û rast bêjin wa rojan tişe baş bêjin yani wan rojan nîne wan salan jî dibêjin lêbelê heke ew neyên pratikkirin neyên sazîkirin ew di zêde beşdarî teqûşîna Kurdistanê û naket û alternatîvekê jî naçeke nayxeber me divê ew hêzên xwe ew hêz xwe bikin yekî û gavên pratikî bavêjin ku deman dijwar da û rastî û em derbas dibin îro partiyên ji devleta kolonyalîst bi nav Partiya Demokratîk em bêjin Türkiye dem û hin jî
باکورا کردستان هنه دنگ خواه و ددنوان پارتین و قانونی کرد لگور قانون دولت ترکیه هاتنه دمازراندن به سالانه به سر ناکورن سر ناکن ناوه وان چما گوتی ناوه وان هیه و تشتک تونه و هنجی وانجی و حولدانا خواه و کتنه پارلمنتوی و ترکیه دا و موچه خود سینه و سر پشتا کردان و کیفا خود کن روشنبیر و پارتی و رقصنه و کاساتین کرد لشونا کج دست لگرینه که کو نو بکنج آلترناتیفی ببینن تنج رخنهی در تک نشان داخویانیا و 28 شباط یا اجالان که همو مافین کردن بن پیدیکه و آرماج دیکه و شروعوان بکن ترک بکن چارەسەری که جبو گل کرد در نکه هوله یعنی ان بجم تنه رخنه تره نکتن آلترناتیف حوجه یا جبو کردان پشگیریا و پیوجه ته واته که دوج بردان سرخبون خویا نتوی و بین راستی بین دالقاندن بخنه گویا خواهد براستی دوج و نبردن لیستی که مصطفی کمال در سال 1920 دا لیست ایرو دیسا تی لیستن دیسا اینی همه تشته دیکن دما که پارتی رخصن یا آن کسین که شکر رخرال پککه دیکه دوی او یک جبونا خواه نه براستی تشته که گرینگه لی پراتیکی جی گرینگه برواجی و دوی لسر گرینگیا سرکه بسکنن چاوا یکیتی آوا بکن چاوا ام ببین آلترناتیو دوی سروی بسکنن تنه به آواهی او ام دکارن شرط و مرجان جهان و رجلات ناوین دا این گوهانبار دا خواه گور برجواندی کردن ام دکارن خواه پک بینن بله و راستی و که شیخ موز ام هاتنه و داویا برنامه خواه از خازم جا دیسا بپرسم اون خازم داویا برنامه ما تشتکی بیجن کرم که بله yani گوتنا منی تالی او که ملت کرد ملت کی مزنه نه لقمک باریه کی حسان کوبه دا قرتاندن و جهوله به راکرن اف دیروکا کردستان به دهان جاران اف تشت اثبات کریه صد جاران دهایی نه صد جاران کرد تجاری لسر سری خواه افندیا قبول ناکه و اف ملت گلک جاران در بین مزن خوارنه دمک دسر در باس بوی خوب سر هفده آنیه و جارک دن دوزا خواه مشاندیه از بوی ملتی باورم و از باورم که اف ملت دمک نیزیک دوی خوب سر هفده بین دیسا و جارک دن در کوه و بیج ام کردستان آخا میه و لسر وی آخه ام افندیا قبول ناکن و ریا خواه وکه از بوی باورم و مثلا ملت کرد مثلا دوزا کردستانی بوی دوزک ناونتوی و اف خبات و اف کار و کلجانا که به دهان سالان حتیه مشاندن دوزا کردستانی گیهان دیه آستک ناونتوی دقادا امی بیش ناتو ده دقادا یکیتیا ملتان ده دقادا پارلمنتوین اوروپا و این وک کنگرا امریکا ده دوسیا لسر ماسه لسر گفتگوی کرد تنه دوی ببین خودیه و دوسیایی بنگاه خودی لیدر کتنا و دوسیای جخور آوا بکن خواستنین خوزلال بکن و بیجن ام دولت دخوازن خوال گور دجمنه خود دیزاین نکه کرد دوی وقتا که گوتنا خو بیجه دوی نبیجه گلوه دجمن وینا بده نده و دجمن چی بیجه لگور گوتنا دجمن خو دیزاین نکه لگور راستیا کردستانی لگور راستیا ملت کرد لگور دیروکا ملت کرد
گور چند و زمان ملت کرد هبونا خواه دوزا هبونا خواه دستاداریا خواه بمشینه گوتنام نیتالی اوه که چیه سپاس دکم جبو تجی و جبو تماشوانی مجی زور سپاس که که شموز ولی هم سپاسیا میوان خواهی هجا شموز ازنگیر دیکن و رامان خواهی هجا و تماشوان ما و پروا کیر و همه برنامه که دی و دیسا بانگی وی بکن و زور سپاس و که شموز ولی تماشوان هجا و برنامه من سر و گل کل باکورا کردستان و به آلترناتیفن اگر وصابه گل کرچوا و دکاره باکورا کردستان آلترناتیفه که آوا بکت و گل مهوانه خواهی هجا و شاموز ازنگین و مپر کوراهیجی که و برفره مهنده آوای و رمان خواهی باش و ما هندک تشت باش و ما جوارا گود و امهانه و داویا برنامه خواه و از دمک نزید و برنامه که دید ساجوارا پشکل بکم بناو خوشه دا بمینن و زور سپاس بو گهداریا و به خاطره و